Gardok Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Angtan kacong datam inut Karbi po towari beng klokang phet posi Bangalore Karbi Society atumpen perangki arining tikat harapan lamri hingpen birta nangpali Karbi Anglong along kacong datanam kithe kawi po ajokpen ke ong dunga Karbi atum apiso aso kachipang rengji aphan pu matha donsi hello wingadim kacong dat kedam nangpen ajok areng ahu kiso lapen kithi kejang pinang anatum dolo Lasonsi, HDP Borjan, Ingleng arong amikar, Sart Ingleng asupo, Sondro Ingleng, Kahelo, Kachong dadam jiapan pura, Hempen barlo. Sitame, Towari bengpen, Kopi kosona join ni penlone, Kedam waya train pen, Glokang pedajok, Arenga huki sodolo. Laso penapi, Puthot, Bangalore Karbi Society atwa pan, Ajir pola pen, RPF atum, Ahin pen. Birta pali ponsi apithu kisungke phoweka bangphu Sondro Ingleng aphan West Bengal along kido Malda Rampura Medical College and Hospital along si non amatke kiso langpon bom lang posi Bangalore Karbi Society atumpen pherangke aruning tikathar aphan birta nangpali Amrajanalong ahiring tangrak pen scooty pen bolero pick up kachetong. Phai kunini phaing kore trokani anikang sampor phai pho malom. Bokajan police station ke paro Amrajan National Highway 39 atowar pialong ahiring tangrak pen scooty pen bolero pick up kachetong. Ihum scooty talbali jananat pen kivang bom scooty bearing registration number AS01 FS 0161 Lopen. Ihum Bolero pickup bearing registration number AS03 CC 0486. Scooty kibekabang wrong side anat men kibang ajoksi kacutong long potak ke hekdun long atumpet thanpo. Lason se ahiring tangrak pen scooty pen Bolero kacutong ajok scooty kibekabang apran dam zero. Lapet Bolero pick up along kibek abang asoy kimi cho NC kajui. Apran kidam juyabang Ahmed Sole Singh artaningkan thongkep. Lakhai si Lokhi Nagar Riyam Ghat Golaghat asor kasi pangthek pono. Tong sikot pen Bokajan police otom birta long si adi maklong an pale dun pen doa nasai chipari dengpon. Bokajan pen sarkurube Karbi Anglong News. Wothat langso serdihuna klamalong Karbi Hongharia Maya tumpen Joint Executive amai kepeman pon Nijang Karbi Anglong lakhai si Duaram la constituency ke paro wothat langso serdihuna klamalong Pini phai kuni ni phai ingkore trokarni Karbi Hongharia Maya tumpen Joint Executive amai kedopon Sonsi Karbi Hongharia tum Ilamiki Pindeng sumpot kepechan pon thekjima Lapen non kebangji mati jonga chiklo ni phaing ko ra phorni kosomsi bangso mai ke pajun ponthek jima pu hai huyalam chithang chipe report labangso Karbi Hongharia mai ke do ponalong lamrai kachingwai pona tengki non kebangji mati jonga chiklo ni phaing ko ra phorni si Karbi Hongharia mai amai pi bipon popasi than pachini po Lapanabang so mai Karbi Hongharia mai amai pu James Singh rong hanga hinpen pater pi ponsi Longkesor phangcho Kong Chunbang Finance Secretary Ajit rong hang lapen Ongdung arat kithe kidingatum doan chitong don renti si ingsam jinpen chingki chithan pon Amri pen Hemari bongrong Karbi Anglong News Di phai ingkorat frog la so chiklo matiyong chiklo ingkorat frog pini bongkurana ni nilitum Karbi Hongharia me pen Joint Executive Committee nilitum chehang si pini mai pido ponlo na pena mai gedo chingwai jang wor me samjin kanjin tum pi chun ponlo chingwai ponana thige lalo Karbi Honghari adhorong ajutang hiring ponangji wa farman si nilitum chingwai ponlo deng pono lamrai soni so phama lamrai ni letum dak chingwai ang pom si chekroi sar ko si tum ri pono
Lasi kebang jelang apor sami akhai tin abang putin akhai tin unta methang adhorom do sia jutang do lasi non ilitum lo karbipur korunta methang ajutang ke konghari adhorom hilo ku ajoini pensi rengnangji khei rengnangji dhorom rengnangji bofarman si nilitum dak pine amai ke papen sambil itu contoh ke bang jelang apor sedame klaim ke dama apor hut jat asai ngedeng le klaim pon pustame dihina hinda kenang sop lasi dihina hinda koson man se cipang pon thegi ma laha alam thebu thata tiltum insan jin man se vai pon si lamrai niltum ripon lasi ke bang jelang apor same niltum dolang non ke bang jelang iru rang sena sarpo karcho tarik ko rapo ache klo ke arko ache klo la so ani rang sena sarpo phan karcho e farmanta niltum da jingwai pomsi boson pensi patun pon thegima laha alam thea puthak niltum che pomsi insan bin to laha alam raita niltum report se ahok lo niltum non kidobom nilia serame non karbi hongre ame ke pining pensi nili kedeng donang mepu central committee mepu lo si kebang jelang apor sampai unan ke natum ni si intin si kengkam si kengkun si cora pepensi ni dum kang tempon pu sini tum lam thich chak ko si pinya mai keng samjin pu tum Lokhimon Sangha Penchepator Piponsi, Mai Hongjai Amai along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong Atumpen Kachetong Dun. Northeast India Angkang along Nongnam Kache Thangklong alongri Lakhai Inkorat Rok Dwarbagor MSC constituency ke parlo jasemet Lakhai hini dolamara Lokhimon Ashram alongri along Pini Sok Phe Apam along Kepamhan Pon Mai Hongjai along India along Nongnam Kache Thangklong Asong Japo Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen Team Karbi Anglong Jabang Northeast India along Nongnam Kache Thangklong Asong Japo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Penchenglo MLA Matik DY Speaker Dr. Numol Mumin Karbi Anglong MLS EMs MSS DC Lapen SP Atumpen Chenglong Bang Somayalong Chetong Dunsi Aliralon Chipiponlu Jaimek Ateng Ben Ada Por Phai Kep Apor Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma Nang Sunsi Puthot Kuru Ahem Kangther Along Anpali Damsi Kuru Jedorson Dam Lapen Kuru Pen Kaching Ki Chethan Piduponlu Puthot Donrita Ingpuponlu Lapen Sokphe Anglong Along Lokhimon Mondir Ki Kemjia Phantami Long E Somponlu Long e kisom asai tang et pen aphi puthot sok phe apam along kepamhan pon mai hongjai along kache tong dun Lokhimon Sangha sai kong ganthiram timung hemphua mai long sai phu kong robi sing han se pensi alohi pachini pon lapen mai ke phalam the jai ponlu bangso mai along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma pen mai along kaningje pon atengki pini pen phongni lo ne ke bang lapen bangso along ri along arnam Lokhimon along kachardom pen hirjume ke long thetan ajok ne ke bang ning ing sampik an lapen mai along sok phe anglong along Lokhimon mondir ki kemponji aphan kuti phwa tangka Assam gov pen long e somte kanglu bangso amai long Lokhimon adhorom aphan ke kroi arat pen Karbi arat ariso ejang sarphi sarphu aklim angphar pen chenglok suri arat tatumse tami chetong dunsi mai long RD chipi dunlu Dolamara pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News ধৰ্মীয় সংহতি সভাত যোগদান কৰিলোঁ আৰু গুৰু লক্ষণিংতি হেণ্ডশেক দেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা উদ্বোধন কৰাৰো আমাৰ সৌভাগ্য হ'ল এই সমাৱেশলৈ মই তৃতীয়বাৰৰ বাবে আহিছোঁ ইয়াত আহিলে সঁচাকৈয়ে মনটো এক আধ্যাত্মিক শক্তিৰে ভৰি পৰে মই পুনৰ লক্ষিমন ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু লক্ষণিংতি হেণ্ডশেক দেৱক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু বৰ্তমানৰ গুৰু মদন ইংতি হেণ্ডশেক দেৱকো মই মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ এতিয়া মেইন ইয়াত হ'ল যোৱাবাৰ আহোঁতে মই পাহাৰৰ ওপৰলৈকে ৰাস্তা বনোৱা কথা আৰু বাকীখিনি কৈছিলোঁ সেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যে মন্দিৰ আমাৰ পাহাৰৰ ওপৰত আমি যদি মন্দিৰটো সুন্দৰ কৰি বনাব পাৰোঁ কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকসকলে
এই অঞ্চলটোলৈ অহাৰ সুবিধা পাব আৰু তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও যথেষ্ট এটা ঘূৰি ফুৰা ট্ৰেকিং কৰাৰ কাৰণে এটা পথ বিচাৰি পাব গতিকে পৰ্যটন আৰু ধৰ্মীয় দুইটা দৃষ্টিভংগীৰ পৰা এই মন্দিৰটো আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম কাৰ্বি আংলঙৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং আৰু বোকাজানৰ বিধায়ক নোমৰ মবিন হোৱাৰ পিছতো কাৰ্বি আংলঙত উন্নয়ন হৈয়ে আছে কিন্তু তথাপিও আগন্তুক দিনত আৰু কিবা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে আমাৰ মেইন যিকেইটা কাম আছে বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত যিখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আৰু ভেটেনাৰী কলেজ এই দুখন আমি খুব সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু ইউনিভাৰ্চিটিখনো আমাৰ এজেণ্ডাত আছে